Kulumak lixal lesil litakwa Jesucristo, José Baom San Mateo. Le Jesús kishboke lishkapla huti tolom ut kishke ishkwankil sashbene litzah musikeh renakte irsie. Huaki renakte ishkirtasi chishhunni jahen utishhunni lirailan. Lishkaba likapla huti apostol ane ain. Shben lak Simón Pedro Nadjemangre. Ulak Andrés liritzin lak Santiago. Rala lak Zebedeo. Huaki lak Juan liritzin. Lak Felipe ut lak Bartolomé. Lak Tomás ut lak Mateo lak Titzoltoch. Lak Santiago rala lak Alfeo ut lak Tadeo. Lak Simón Canaán ut lak Judas Iscariote alekek Singre. Eplikablahu ain ke taklak Spani Jesús nak akke taklabik chihokain. Meshik sash naheb li khalanesh papan chimokotesh ok sash tenamiteb la Samaria. Uspan teshik rikineb li karner sachenakeb salitenamit Israel. Ut nakhyokesh teshik uktesik resil naklish nimakwal kwankila li chusha akshna chokchak. Ratin likakwa